smo posebno ponosni jer je, evo ga upravo ispred vas, Kockica. MiG-21, naša Kockica. Najbliže Kockica. Naša Kockica upravo je sletjela na sklon 93. zrakoplovne baze i doći će ovdje ispred vas na trajektu. Jedan veliki pljesak.
Ajde, Bogu hvala. Avioni se vraćaju s remonta, svakim danom sve više aviona operativno ispravno i evo, Bogu hvala, nakon nekog vremena smo imali priliku sletiti na Zemunik zračnu bazu, uveličati dan otvorenih vrata 93. zrakoplovne baze sa 5 aviona i 21. Da li uskoro možemo očekivati još više aviona? Apsolutno, 12 aviona se vraća sa remonta, tempo pristicanja je u odnosu na dinamiku remonta. Čim budu avioni pristigli i pregledani ispravni na aerodromu Zagreb Pleso, avioni će biti primjeni u eskadrilu borbenih aviona i početak obuke i ostali koraci. Da li Hrvatska ima dovoljno aviona za obranu svoga neba? Aviona nikad dovoljno. Znači možete ih imati 1000, pa ne mora znači da ćete obraniti svoje nebo, a možete imati jedan koji je dovoljan da odvrati prijetnju koja ide na vas. Stoga sama kvantiteta, odnosno količina aviona bez ostalih parametara apsolutno nije niti nešto što se može uzeti u ozbiljno razmatranje kod takvih odgovora. Znači aviona nikad dovoljno, a s druge strane uvijek dovoljno ako se pametno koristi. Hvala. Avion će pri minimalnoj brzini izvesti okret oko vertikalne osi aviona i opet nastaviti puno snaga prema zemlji. Evo, recite mi, letjeli ste u Kockici, ona je trenutno omiljeni nik. Letjeli ste danas iz Martina, kako bi bilo? Osjećaj bio ponosa, naravno zato što program je tako bio koncipiran da u momentu podizanja stijega, kad je ona samo u vrhu, migovi preleti da dodaju jedan dodatni okvir u svemu, tako da je bio uglavnom osjećaj adrenalina i ponosa. Evo, recite mi, kako je letjeti u ovakvom zrakoplovu? Zapravo svi koji žele postati vojni piloti sanjaju o tome, makar u hrvatskom zrakoplovstvu, da lete na mig. Vama ne mogu reći da se posrećilo, zaslužili ste to, imali ste sposobnosti da to možete. Kako ste uopće, zašto ste željeli letjeti baš na ovom? Pa dobro, svatko od nas bio iskren ili ne, uglavnom prijavio se za pilota da bi letio na nazračnom borbenom zrakoplovu. Tako da u biti samo letenje na tom avionu predstavlja određeno priznanje i vama zasluge za ono što ste postigli. Adrenalin je poseban zato što je avion legendaran, proizveden najviše u svijetu i tako da u biti svi piloti odaju priznanje pilotovima MIG-ova. Kolikom ste danas brzinom letjeli i kolika je inače maksimalna brzina? Ja sam čula nešto 2000. Maksimalna brzina je 2 maha, to je neki 2500 km/h. Danas smo letjeli brzinama i pošto smo ispod 10 km nije dozvoljeno probijanje zvučnog zida. Letjeli smo brzinama do 1000 km/h zbog ograničenja potrebnih rezervara i bilo je neko opterećenje doći izveća. Kako je bilo letjeti u formaciji konačno nakon što su sad makar dio iskandile? Pa iz dana u dan rastemo, tako da je bilo stvarno lijepo, još jedan kažem ponosno da smo mogli današnji dan predstaviti se u ovakvom broju.